Sanibonani guys, igama wanqabile ngiphathela amazwi lami eNimba ngomhla ka-8 June. Guys, udokotela ufike nesigaxa sey'ndaba eziletheleke uZethu esho ukuthi ayi sisi, isibeletho sakho-ke ukuze ukwazi ukuthi usindise lo mntwana kuzomele sisithunge all around because impela nje angisakwazi ukuthola umntwana for 9 months. Kanti-ke le procedure le ayikho guaranteed because une-infection vele ingase yenze ukuthi i-infection ibe worse, kanti futhi nalo mthungo esiwufaka ungase uqaqeke ngoba impela isibeletho sakho girl sesonakele. Kanti-ke futhi yonke lento ingabeka impilo yakho nawe engcuphekweni. Yingakho ngisho ukuthi impela ukuterminate umntwana would be the best option ukuze kusinde wena, ngoba mekungenjalo impela ningase nilahlekelwe ukuphila kwenu nobabili. Guys, uma nje wathi uthumeka, hayi bo makathungwe ngampela-ke asindiswe umntwana wakhe, yena uyomdinga umzulunkulu. Wathi umakaZethu nakamhlola, eyami ingane nami ibalulekile, wena wacingela nje umzukulwana wakho, what about my child? So nje guys, kwamane kwaba wiliwili nje ne-chaos nje lapha esibhedlela. Wamane wathi uZethu phumani nonke manje, get out, funa uba ngedwa la. Baphuma bonke guys bempampatheka beya ngaphandle-ke kweklinikhi, lapho uZethu-ke guys wasala yedwa ekhalami inyembezi ezisola ngokuthi wawagonyelani vele lamaphilisi in the first place. Guys, akupheli-ke lapho. Nango-ke uqhawekazi ngoba naye bekade khona esibhedlela, useyabona ukuthi ayi cha impela le procedure yona ibalulekile, kanti kukhaliwe ngokuthi yabiza le procedure. Kanti mesithatha ukubheka i-medical aid le anayo-ke uZethu ayithole laphaya eZondo Technologies angeke ikwazi ukuyikhava yonke le treatment. Ucabange umuntu osozimali wamane wafikele uLazarus engqondweni yakhe-ke, wahamba uqhawekazi wamncengisisa-ke uLazarus esho ukuthi impilo kaZethu neyingane yakhe engazalwa isengcupheni. Waze wazama ukuthi phela amenze adabuke ngokuthi athi le ngane le ekalikamva, washo ukuthi lolikamva wamthanda kakhulu kabi, waze wamnikeza i-opportunity yokuthi asebenzele lapha kwi-pharmacy le wamqokela ukuthi asebenzele kuyona. So lo mntwana uyi-piece of ulikamva, uyingxenye kalikamva. So if you help him or her, kufana nanokuthi nje wenzela ulikamva i-favor enkulu kabi ngisho engasekho emhlabeni. Guys, uLazarus-ke siyamazi sonke unenhliziyo bandla emnene, wathinteke le ndaba le nokuthi-ke akakwazi ukwenza abantwana bakhe biologically, kumenze wamane nje wezwa usizo olukhulu. Uthe esekhuluma-ke noZoleka ocingweni, washo ukuthi awubheke nje olikamva babebancane bahamba emhlabeni kodwa bakwazile ukushiya iy'ngane la emhlabeni. Mina ngiyindoda ngiphelele angikwazanga nanakanye ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngenze umntwana. Like sengathi manje nje seninokuhalahala ubhuti ukuthi like ulikamva could do it but he can't. So emva kwalapho-ke umane nje wabiza uQhawe. Ngayitshela ukuthi ubhuti-ke uzothi mefika laphaya uQhawe asho ukuthi you know what, I'm gonna pay for all the expenses that are required for ukuthi kusindeke ingane kaZethu. Kanti he, angibuzanga elangeni. Umane nje wathi eyi cha yazi ngithi ngitshele Qhawekazi ukuthi sengiyifake ey'ntweni ey'ningi kabi mina ey'mpilweni zabantu. Kade ngangilokho ngizama ukukhuluma noHlathi mayelana nokuthi nginikeze ulikamva umsebenzi, engiphendula kabuhlungu. Umndeni nje wakwamabandla nje azwani sinawo, so ngibone kungcono ukuthi ngingayi-involve kule nto le. Hayi bo guys, Lazarus. And impendulo kaQhawekazi guys imane yangibambisa ongenzansi. Uthe uQhawekazi, no, you know what tata, zininzi izinto ongafuni ukuyi-involve kuzona lately. Okokuqala ngithe susa u-Azande kulesi sikhundla sokuba i-CEO interim, wahluleka wathi awungeke uyi-involve kona. Manje ngiyakucela ngithi sindisa ingane kalikamva, still uyanqaba futhi ukuthi awufuni ukuyzi-involve kona. So that means vele uyafana nabo bonke. You're not the man that I thought you were. Uyangiphoxa nje, uyisiphoqi, usushintshile. Useyona lena ndoda le ebengade ngicabanga ukuthi uyiyona. Waqeda wamshiya kanjalo uLazarus edangele phela engakaze cabanga ukuthi uQhawekazi akakhuluma kabi kanje ngaye. Guys, akupheli-ke lapho. Ngapha-ke noXolani-ke guys, yo ubhizi ubhuti uzama ukuhlanganisa amasenti onke anawo. Uqale nje ngama-savings, uzama ukubheka ukuthi ngabe
mehlanganisa wena nomholo wakhe uzokwazi ukukhipha-ke imali yokukhokhela-ke iy'ndleko zikazethu lapha esibhedlela for le procedure le. Hhayi, kuze kwachitheka itiye phezu kwetafula imali ingahlangani guys. Omane wakhetha kona ukuthi akhale straight, ekhalela-ke ezandleni zikama wakhe-ke esho ukuthi this is so unfair for uZethu. uZethu is a loving person, she does not deserve all of this. Shuthi-ke uma Xolani uhambile-ke waya esibhedlela eyobona uZethu. Hhayi-ke wathola nethuba lokuthi uZethu-ke ahlambuluke kuyena. Washo ukuthi mntanami, isigqibo esakho. Asikho isidingo sokuthi ucabange izinto ey'ningi. Wena noma yini ofuna ukuyenza, lo umntwana wakho, lo umzimba wakho. Ungenzeli uthumeka benohlathi ukuthi babe nomzukulu. Ungenzeli uma wakho ukuthi like akafuni ukuthi alahlekelwe wena, like le ngane ngamane ikhambe yona kunokuthi ikhambe yona. Enzela wena. Wena, what do you want? So make sure ukuthi at the end of the day isigqibo esakho. Wakhala-ke guys uZethu-ke. Washo ukuthi uyayisola kakhulu kube wayazi wayengeke wagwinya lawa maphilisi in the first place. Akupheli-ke lapho. Uma wakhe-ke uZethu ufikile qathatha esibhedlela ezosho ukuthi usekhulume nodokotela, wathola kabanzi ukuthi ngampela how serious this thing is. Utsho kahle ukuthi mntanami, hayi serious ngampela lento ekuphethe. Yazi mina ngeke ngikwazi ukulahlekelwa wena. Wathi manje usho ukuthini ngalokho? Wathi singisho kona ukuthi hayi cha mina ngeke ngikwazi ngampela ukulahlekelwa wena. Wathi manje ufuna kahle ngilahlekelwe yami ingane-ke mina. Wathi impela nje mntanami, ngeke phela. Hayibo guys, imagine uma kaZethu sidecide girl uthi yena akafuna ukulahlekelwa uZethu, kodwa uZethu naye futhi akafuna ukulahlekelwa ingane yakhe. So kuzokwenzakala kanjani-ke makunje? Nemali le bese ngiyithembile-ke ezovela kuLazarus. uLazarus uthe nje yena ngeke ayingene le ndaba le yokusiza ingane kaLikamva. So nje guys kunje, asazi ukuthi isiphetho soba njani. I just hope ukuthi-ke at least isibeletho sikaZethu-ke sizoba strong enough ukuthi nje mhlampe lo mntana simgcine to a point ukuthi abe no-6 months ukuze akwazi ukuthi amtetele ayohlala ibhodleleni-ke akhulele khona. Ngoba phela okwamanje usaney'nyanga eziwu-4, mhlawumbe abekezele nje for 2 months more, ngoba ngampela eyokuthi-ke amlahlekele umntanakho uZethu manje akasayizwa kahle ngeleyo. Usefuna nje umntanakho ukuthi-ke azalwe aphile, akasafuni nhlobo ukuthi-ke afe guys. Well, siyobona-ke ngamazwibela alandelayo ukuthi-ke iyogcine izale inkomonye. Aphela lapho ngamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama wanqabile ngiphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-8 June. Guys, udokotela ufike nesigaxa sey'ndaba eziletheleke uZethu esho ukuthi ayi sisi,